ibintu birakomeye cyane, ibintu bimeze nabi mweso ndetse nagahishe, ibintu byabaye bibi cyane. Rubaya, Karehe, Murema na Ruhinga, imirwano imeze nabi cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye gutakaza abasirikare bagera kuri 13 ndetse n'abandi 7 bafatiwe mu mirwano ikomeye cyane yabereye muri ibi bice bya Karehe nk'uko amakuru abigaragaza. Ni nyuma y'uko igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyakomeje kugaba ibitero mu bice birimo abaturage. 23 yaje kubaha isomo rikomeye cyane nk'uko amakuru abigaragaza. Imirwano yakomeje mu bice bitandukanye ahitwa Kazinga. Imirwano ntabwo yegeze ihagarara na gatoya nk'uko amakuru abigaragara, ahapfiriye abaretona koloneli 2 b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC nk'uko amakuru abigaragaza. Ingabo za Ngora ku mirongo y'imbere ku rugamba zikinjira zahawe karibu y'ibisasu biremereye cyane ndetse no gutegwa mbushi. Bisa nkaho izi ngabo zitazongera kugaruka ku mirongo y'imbere ku rugamba kuko zakiriwe nabi cyane. Izi ngabo zaguye muri ambushi ya 23 ku mirongo y'imbere ku rugamba umunsi wa mbere, byaje gutuma abatagiye ku mirongo y'imbere ku rugamba bakomeje kwibaza uko 23 irwana mu gihe yabonaga izi ngabo bari bahanganye zirukanka amasigamana. Ibintu bisa naho ari bishya cyane. Nanone amakuru aturuka Nyamboko na amakuru agaragaza neza ko ibyahabereye nabyo ingabo za leta ya Kongo zitazabyibagirwa. Ahangaha turavugana neza ko ibice nka Nyamboko ndetse n'ibindi bice by'inkengero zaho drone z'igisirikare cya leta ya Kongo zitigeze zitanga umusada kandi zari zitezweho, biza kurangira ibi bice byose bitakajwe n'izi ngabo nk'uko amakuru abivuga. Ibintu biragaragaza neza ko uko imirwano iri kugenda kugeza ubu ibice bitandukanye birimo imirwano. Ubu tuvugana Masisi hari imirwano, ibice nka Warikare hari imirwano, ibice nka za Fizi ndetse na za Pwezero mu mujyi wa Uvira mu nkengero zawo 23 iri gushaka kwinjira mu. Bisa nkaho ibintu bimeze nabi cyane. Ubu tuvugana ahitwa Buhimbo, imigwano yahabereye ahangaha ni muri Warikare nk'uko amakuru abigaragaza. Nyine Warikare ikomeje kuberamo imirwano ikomeye cyane, kimwe mu bice kibarizwamo ingabo za FDLR nyinshi cyane nk'uko bigaragara. Warikare benshi bakomeje kuvuga neza ko yabaye tombe, ariko bisa nkaho 23 itarayigarurira 100% bitewe nuko ibice nibura bingana nka 70% nibyo byamaze kwigarurirwa. Hari iki gice kikirimo ingabo za FDLR ndetse n'ingabo za leta ya Kongo, ari nacyo gitumye imirwano igikomeza kugeza ubu. Ubu tuvugana ahitwa Buhimbo ndetse na Warikare, nyine muri ibi bice hakomeje kugaragara ibitero bikomeye cyane aho 23 iri gushaka kwigarurira iyi Warikare yose. Mikenke amakuru aratangwa n'abaturage avuga neza ko ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abarundi bamanitse intwaro mu maso ya 23 n'igisebo n'ikimwaro gikomeye cyane baza kwitanga. Aba ni abasirikare bivugwa neza ko bari mu kigero cy'umubare wa 80 ndetse n'ijana. Aba bose bitanze mu mahoro bitewe nuko babonaga n'ubundi aho ubuzima bwabo buri kwerekeza ari naho nyuma yo kugoterwa muri ibi bice bya Mikenke, ndetse abaturage nabo bakaba babyiboneye bakaza kuvuga neza ko izi ngabo za leta ya Kongo aho bigeze zitazongera kugirirwa icyizere, ziri gucunaguzwa ndetse zigakorerwa utuntu tumeze nkaho ari ugukorerwa iyicarubozo mu maso y'abaturage, ibintu bitari bisanzwe. Nanone ahitwa Kironko ahangaha ni za Masisi neza ahangaha hagaragaye ibintu bisa naho bidasanzwe. Ntabwo byari biherutse cyangwa se ngo bibe bisanzwe muri uru rugamba kuza kubona abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo baza gukuramo imyenda bagafata umwanzuro wo kwigira mu baturage nta ntwaro n'imwe bafite, nyuma y'uko babonaga urugamba rubasumbirije mu bice bakomeje kugenda barwaniramo. Ubu tuvuga nakomeje kumvikana ibiturika mu bice bitandukanye. Benshi ntibari gutinya kuvuga amakuru yerekana neza ko umujyi wa Uvira ubu tuvuga ni za Sarambwe imibare ya mbere yamaze kwinjiramo nyuma y'uko habaye imirwano ku munsi w'ejo mu marembo y'umujyi wa Uvira. 23 isunika igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi basunika, biza kurangira rugwiriyemo ku ruhande rw'abarundi ndetse n'izi ngabo za leta ya Kongo. Ibintu byatesheje equilibre aba basirikare b'ingabo z'u Burundi. Amakuru aragaragaza neza ko ikiri gutuma izi ngabo za leta ya Kongo zitsindwa cyane ari uko 23 by'umwihariko muri umujyi wa Uvira yoherejemo abasirikare b'abatasi bamazemo iminsi ndetse bazi imbaraga na defense aho ziherereye z'ingabo bahanganye. Ibintu biri kuborohereza kuba bakubita batababariye nk'uko amakuru abigaragaza. Ibintu bimeze nabi cyane. Twigire imurenge mu bice bitandukanye akomeje kumvikana ubwicanyi bukomeje gukorerwa aba baturage bukozwe n'ingabo za leta ya Kongo. Ubu tuvugana ntabwo ari ibyo bice byonyine biri kuberamo ubwicanyi, kuko igisirikare cya leta ya Kongo gisa n'icyafashe umwanzuro wo kurimbura uduce dutuyemo abaturage mu midugudu itandukanye kugira ngo bikomeze kwegekwa kuri
M23. Izi drone z'igisirikare cya Kongo zisa naho zitakiri kugaba ibitero muri defense za M23, ahubwo ziri kwigira mu midugudu ituyemwe abaturage kugira ngo baze kubona raporo batanga neza ko ari M23 iri kubarasa ndetse iri kwica aba baturage, kandi mu by'ukuri isi yose iba ibirebera. Ingabo za leta ya Kongo nizo zifite izi ndege zikomeje kugenda zikora aya mahano. Ibintu ntabwo byoroshye ubu tuvugana, namaze kukubwira neza ko M23 iri kwa advancinga mu bice bitandukanye, uretse agace kamwe yakozemo withdraw, ibindi bice yose byose yakomeje kurusha imbaraga izi ngabo za leta ndetse n'ingabo z'abarundi bakomeje guhanganira mu mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru atugeraho na makuru aturukana none muri za Fizi ndetse n'ahitwa Baraka hakomeje kubera imirwano karabutaka yo rwabuze gica hagati y'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi bakomeje guhangana na M23, ariko bigasa nkaho iki ari igihe cyo gutsindwa nanone bakaba bakemera kumanika amaboko, dore ko ahangaha byoroshye kugira ngo basubire iwabo ntawe bari buze gusaba inzira nk'ibyabereye mu bice nka za Goma. Imirwano ikomeye cyane yongeye kubera mu bice bitandukanye, by'umwihariko ahazwi nka Puezero. M23 yongeye kwashinga ibirindiro ndakuka nk'uko bitangazwa. Operasiyo karabutaka zakozwe, biravugwa neza ko zahitanye abanyamurenge, ariko kandi operasiyo za M23 zo gutabara aba banyamurenge nazo zabashije guhitana izi wazarendo zari zagerageje gukavaringa ibice byazo ndetse zikagenda zirwanaho, ariko biza kurangira M23 itangiye gukoresha imbaraga z'umurengera kuko yari yamaze kubona neza ko izi ngabo ziri kwizera intwaro ziremereye cyane ziri kunyuzwa mu kirere, zirimo bibisasu biri kwiyekurwa n'iyi drone. Benshi mu basobanura byinshi cyane mu bijyanye n'ibyo babonye ahangaha baravuga neza ko M23 yaje nk'umucunguzi, ari nabyo byarokoye aba babyeyi b'abanyamurenge bariraga baboroga mu gihe babonaga aba wazarendo bamanuka ku misozi bivuga ndetse barasa amasasu menshi cyane mu bice baherereyemo. Aba babyeyi ntaho bari bafite ho guhungira ndetse uretse gutakamba abandi bagasenga. Ni inkuru igoye kuyibara, ni inkuru igoye kuyivuga, ni inkuru iteye amarangamutima menshi cyane ku bakomeje kubikurikirana. Bavuze neza ko aba wazarendo ibi bari gukora umuvumo wonyine utazabakundira kugira aho bagera M23, kandi ikabisa nikomeje kugenda yihesha icyubahiro ndetse isa naho izamura amanota, nubwo imiryango mpuzamahanga ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse n'amahanga atabibona, ahubwo akomeza kumva ibyo Tshisekedi ababwiye ndetse bagakomeza kugerageza gufatira M23 ibihano bikomakomeye nk'uko amakuru agenda bigaragaza. Ibintu rero bikomeje kugenda biteza urujijo rukomeye cyane kuri ubutaka bwa Kongo. Ubu tuvugana aha Gakenge ndetse na za Minembwe, nyuma y'uko drone zari zahagabye ibitero, M23 yagashinze ibirindiro irahakontorora. Ababyeyi bongeye gutuza ndetse bararyama bagasinzira bakanywa amata, nubwo inka zabo zigererewe n'aba wazarendo bajya kuzirya nk'uko bakomeza kugenda babitubwira. Nanone ibintu bikomeje kugaragaza neza ko ibi twababwiraga bigaragaza izi mpfu zikomeye cyane n'ibitero biri kuba Minembwe. Amakuru aremeza neza ko abaturage bo mu Minembwe kuri ubu batigeze baryama, bakomeje kuzutaguzwa ndetse baterwa ubwoba na drone zikomeje kugenda zitambuka muri iki kirere. Ibi bombe biri kurekurwa na drone zo mu bwoko bwa kamikazi ni bimwe mu bihangayikishije aba baturage. Inkuru zikomeza kugenda zigaragaza neza ko ibintu bisa naho bitari bworohe. Abaturage bakomeje gusohoka mu mazu yabo ndetse wazarendo nazo zatangiye kongera kubagabaho ibitero. Amadubu arwana ku ruhande rw'igisirikare cya Twirwaneho akomeje kugerageza gutanga imbaraga zayo, ariko bisa naho igisirikare cya leta kiri kubarusha imbaraga bitewe no gukoresha ikirere, maze n'abanyura ku butaka bakaza kwa advancinga bakaza guhangana n'amadubu mu gihe adafite amarokete ndetse n'ibyo gukontorora ikirere cya Minembwe. Kugeza ubu ni inkuru zikomeje kugenda zibabaza benshi cyane ndetse zigasobanura ko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya MRDP Twirwaneho bakomeje kugerageza kurinda ubu bwoko ndetse bw'imurenge, ariko M23 nayo ikagenda ibafasha. Ubu tuvugana M23 yaje gutanga ramforo. Amakuru aturuka hakurya mu misozi miremire aravuga neza ko ndetse izi ngabo za MRDP Twirwaneho
eshanu zamaze kubwirwa neza ko zigomba guhagarara mu madefense atandukanye, maze ba 23 igaturuka inyuma ikareba ko yasyonyagura aba bawazarendo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo bakomeje kugaba ibi bitero bikomeye cyane mu bice nka Minembwe. Ni ibintu kubibara bisa naho biri kugorana, kuko bisa naho atari intambara muri bice bya Minembwe igamije kuyigarurira, ahubwo bisa naho izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'abawazarendo bo bagamije gusenya ndetse no kurimbura ubu bwoko bw'abanyamurenge. Inkuru zibigaragaza zose zigaragaza neza ko harimo kwibasira ndetse no gushaka gutsembatsemba ubu bwoko bw'abanyamurenge, ariko kandi bisa naho abanyamurenge Imana yabahaye umugisha kuko bari kubona imbaraga zo kubatabara ndetse bakaza kugenda bagerageza no kwirwanaho binyuze mu gisirikare cya Twirwaneho MRDP. Amadubu yakomeje kugenda agaragaza neza ko yamaze gushirika ubwoba, nubwo izi drone z'igisirikare cya Kongo zitoroshye mu by'ukuri guhangana n'ufite ibirwana mu kirere, bisa naho wowe utabishoboye cyane bitewe n'ubushobozi, bisa nkaho biri kubagora, ariko nanone bitewe n'uko 23 ifite imisozi miremire itandukanye, bisa nkaho biri kuborohera kuko ishobora kubafasha guhanura izi drone ndetse n'izi ndege zikomeje kugenda zibagabaho ibitero, ndetse ibitero bikomeye cyane tutatinya kuvuga neza ko ari bimwe mu biri gushegesha ndetse bigatera ubwoba aba banyamurenge baherereye muri ibi bice. 23 nyuma y'uko yagiye itanga imiburo itandukanye, ndetse no ku munsi w'ejo yatanze undi muburo ukomeye cyane, aho yongeye kwibutsa perezida w'igihugu cy'u Burundi ko abasirikare be bakomeje kubangamira ibikorwa bya AFC 23 iri kurwana ku burenganzira bwayo kugira ngo yongere gutura ndetse itekanye mu bice Kisekedi akomeje kubirukanamo. Nyamara ingabo z'abarundi zirashinjwa kuba zarabitambitse ndetse guhera mu bice bitandukanye mu mujyi wa Uvira, ndetse niho ubu ngubu izi ngabo z'abarundi ziri kugaragara ku bwinshi, ariko siho zinjiriye kuko no mu mujyi wa Goma mu bice nka Sake na Minova ndetse no mu bindi bice bitandukanye hose ingabo z'abarundi zarwanye na 23 zigatsindwa, ariko zayigoye ndetse zikaza kwidindiza mu bikorwa byayo. Ndetse ku munsi w'ejo hasohotse igisa n'umuburo wabwiraga Neva ko agomba kwirinda gukomeza kohera abasirikare ndetse n'ibikoresho ndetse n'indege zihagurukira ku kibuga cy'indege ahangaha cyitiriwe Melchior Ndadaye zikaza kugenda zaba zikurwaho. Ibi rero ntabwo yabyumvisha, ni nayo mpamvu yohereye abandi basirikare cyane benshi cyane. Amakuru avuga neza ko bari banyuze inzira ya Panya, ariko nanone bashoboraga kuza kwinjira ku mupaka wa Kavimvira kugira ngo bahite binjira muri uyu mujyi wa Uvira bitagoranye. Amakuru yamaze kumenyekana neza ko aba basirikare ubwo bari barimo baragenda, dore ko yari umurongo munini cyane, ndetse bashatse kubikora mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane. Mu gitondo cy'umunsi 23 yaba yabahaye isomo rikomeye cyane drone y'igisirikare cya 23, ndetse mu butasi bukomeye cyane bwari bwamaze kumenya neza ko aba basoda b'u Burundi bari mu nzira baza, ndetse amakuru avuga neza ko imodoka za 6 zari ziri imbere, ndetse biza kurangira izi modoka zari zitwaye aba basirikare zimwe muri zo zatambutse, nuko zikimara kugera aho zagombaga gutegerereza abari inyuma 23 ikoresheje drone mu bwoko bwa kamikazi. Iyi y'ubwiyahuzi yarekuye ibibombe bibiri byonyine, ndetse bivuga neza ko yasandaje hafi imodoka 3 z'igisirikare cy'u Burundi. Abasirikare benshi cyane bapfuye ndetse n'abagombaga kujya ku birongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Uvira, abenshi ntabwo babaye bagikomeza, benshi bagize igisa ntiyahamuka. Ni inkuru igaragaza neza ko 23 yongeye kubabaza ku buryo bukomeye cyane igisoda cy'abarundi. Amakuru avuga neza ko abarenga 28 kugeza ubu aribo bamaze kubarurwa, ndetse abandi barembeye mu bitaro bigiye bitandukanye ku butaka bw'u Burundi. Amakuru avuga neza ko bamwe muri bo ubu tuvugana bakiri mu bice bitandukanye aho bari kwitabwaho, ariko kandi uyu mugambi wo kohereza abasirikare kuri ubutaka bwa Uvira wo ntabwo yigeze uhagarara, kuko bari abasirikare benshi cyane bari koherezwa abatagize ibibazo byatewe n'iki gisasu ndetse cyarashwe na drone ya 23, nabo bakomeje kugenda. Ariko amakuru avuga neza ko nabo basa n'abataye umutwe badashobora gukora ibyo bitezweho, kuko amakuru avuga neza ko ari isomo rikomeye cyane 23 yatanze. Iyi drone yarashe, amakuru avuga neza ko yibanze ku gice bivugwa neza ko cyari kirimo bamwe mu bazayobora ibikorwa byari bibajyanye. Amakuru akemeza neza ko ubu ngubu bamaze gupfa, ndetse ibintu byahise bituma etat major y'igisirikare cy'u Burundi itumizwa, ndetse kugira ngo hahita harebwa ko iki kibazo cyakemuka.
ubu tuvugana turi muri studio dukora izi nkuru, amakuru aturuka ku butaka bw'u Burundi aravuga neza ko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi ubu ngubu yicaye mu nama ari guhatirwa ibibazo ku mpamvu nyamukuru ituma atsimbarara mu gukomeza kohereza abasoda b'igisoda cy'u Burundi kuri ubutaka bwa Kongo, by'umwihariko mu bice bya Uvira aho 23 ikomeje kubabaga nta kinya. Amakuru aravuga neza ko muri iyi nama harimo umugaba mukuru w'ingabo, uyu nta wundi ni Prime Niyongabo, ndetse minisitiri w'ingabo Marie Chantal, ndetse hakazamo na Nestori ndetse n'abandi bakomeye cyane. Nestori nyine ni minisitiri w'intebe, umushikiranganje mukuru n'abandi bafata ibyemezo, abajenerali bakomeye cyane mu gisoda cy'u Burundi. Aba bose ntabwo bari guhuriza na neva ku kijyanye no kohereza abasirikare kuri ubu butaka. Inkuru irasobanura byinshi cyane, irerekana neza ko igisoda cy'u Burundi kimaze gutakaza abasirikare barenga 8,000 mu bice bitandukanye aho iyi ntambara yatangiriye. Amakuru kandi akerekana neza ko 23 gifite abasirikare b'u Burundi ifite ndetse babitse mu bice bitandukanye aho bagiye bafatirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Kuri ubu ngubu akaba ari imbohe z'intambara. Aba bose ni umubare munini cyane, ni igitutu gikomeje kujya kuri perezida Neva bitewe n'uko akomeje gushinjwa kugambanira igihugu cye. Izindi nkuru ziragaragaza neza ko mu bice bitandukanye hakomeze kubera imirwano. Saba abasoda b'u Burundi gusa bahuye n'uruva gusenya kuko naboherejwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru aravuga neza ko ahitwa Mikenke aba Barundi bahuye n'uruva gusenya. Abasirikare b'u Burundi bakubitiwe mu bice bitandukanye nyuma y'uko imirwano yari yabereye hakurya mu mashyamba. Amakuru akagaragaza neza ko Abarundi nyuma yo gutsindwa urugamba ndetse bakaza no kwasiga ingabo za Ngora zanacucumeye ku buryo bukomeye cyane, Abarundi bafashe umwanzuro wo kuza kwigendera ndetse basa n'abatereranye izi ngabo za Ngora na FARDC, dore ko yari yakuye akarenge muri iyi mirwano. Ingabo za Ngora barazicucuma. Abarundi nabo amakuru atugiraho neza aravuga neza ko Mikenke ahangaha Abarundi baje kwacanirirwaho umuriro ku buryo bukomeye cyane. Na 23 yabakubitiye muri ibi bice niko kwirukanka amasigamana, bamwe birukankira ahitwa Mikoko ndetse abandi birukankira Nyaruhinga. Aha hose niko abaturage babahaga induru ndetse na 23 itaboroheye ibakurikirana. Byaje kurangira batatanye ndetse aba basoda b'u Burundi batangira kubura inzira ndetse n'ibyerekezo, dore ko bari bambaye impuzankano ndetse batari kwiyoberanya ngo bajye mu bice birimo abaturage. Abaturage ntabwo bari kubemerera ndetse babahaga induru kuko byasaga naho batagifite imbaraga nyinshi cyane, kuko buri wese yirukankaga ukwe bitewe no kwirinda ko 23 ikomeza kumenya ibyerekezo bagezemo. Bakimara kugera muri ibice bya Mikoko ndetse na Nyaruhinga, amakuru aravuga neza ko 23 yarebye ikabona neza ko ishobora kuza guhura n'ibibazo mu gihe baza kwirogurupa bakaza kwigabaho ibindi bitero. Niko kubakubita ibageza ahitwa Rugezi ndetse no mu Bicumbi. Ahangaha niho ingabo z'Abarundi zisa naho zaburiwe irengero ndetse izindi zaguye nzira muri uru rugendo rusa naho rwaye rugoye rwo guturuka Mikenke baraswa ndetse abakaza kugera mu bice nka Bikoko ndetse na Nyagahinga, biza kurangira bageze Rugezi na Bicumbi. Imirambo ni myinshi cyane muri iyi nzira. Amakuru aravuga neza ko ndetse imva rusange zishobora kugomeza gushyingurwamo abasoda b'u Burundi, mu gihe hakurya benshi bazi neza ko abasirikare b'u Burundi bari kurwana ndetse bazataha, nyamara benshi barahashiriye bakomeje gushyingurwa mu mva rusange bikagirwa ibanga kugira ngo bitaza guteza imyivumbagatanyo ndetse n'imidugararo mu gihugu cy'u Burundi. Inkuru kandi zikomeje kugenda zigaruka ku bice bitandukanye bikomeje kugenda biberamo imirwano nanone ku butaka bwa Kongo. Tugiye muri Kivu y'Amajyaruguru, ubu ngubu nyine twahita tuzamuka hakurya mu bice nka za Masisi. Amakuru aragaragaza neza ko hakomeje kugaragara ibice bitandukanye bikiri kumvikanamo imbunda ziremereye cyane. Na 23 ibice nibura nka 90% yarabyigaruriye, ariko ingabo za leta ya Kongo ndetse na FDLR na Wazalendo ntibahwema kugaba ibitero bigaragaza ko bashaka no kuba bagaruka mu bice byabo. Gusa bikomeje kugenda bigorana kuko intare za Sarambwe zizanaho zariye Karungu ndetse zidagishaka no kurekura n'agace na gatoya mu bice bamaze kwibikaho. Ko ubu tuvugana indege y'ingabo za Kongo yongeye guhanurwa nk'uko amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba bisobanura. Ni indege ikomeye cyane mu gitero karabutaka cyari cyapangiwe ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye hakurya i Bujumbura.
izi ndege zari zapanzwe ko ziza gukubura nyuma y'uko M23 yari yapanze operasiyo maze biza kurangira itagenze neza. M23 iza kurya kavari muri ibi bice ndetse muri iyi misozi kugira ngo ize kureba aho ibintu biherera kuko yabonaga umuriro wakomeje kwaka ari mwinshi. Ibi rero byaje gutuma igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gitegura icyo cyari cyise imperuka, kajugujugu ebyiri z'intambara ndetse amadrone yo mu bwoko bw'ubwiyahuzi, aya yo mu bwoko bwa kamikazi yazaga afite ibisasu akabirekura bigasandarana neza mu bice biherereyemo izi ngabo za M23. Kumbi baje kugira ko izi ngabo zitagerereye muri ibi bice ariko batangiye gushyira ku mirongo y'imbere abasirikare ku butaka ngo batangire kwa divansinga muri ibi bice. Ibyahabereye nibyo ngiye kugusobanurira, uraza kumva tekinike na tagitike z'imirwanire M23 yongeye gukoresha maze birangira yigaruriye izindi ntwaro ndetse ibasha guhigika abasirikare basaga n'abari biyemeje kuza kurimbura. Aha niho ibifaru by'igisirikare cy'u Burundi bigera kuri 3 byaje gufatirwa neza abarundi basubirayo bikoreye amaboko mu gihe bari bazanye intwaro ndetse basubiyeyo birukanka amasigamana. M23 yafashe ibi bifaru ndetse byuzuye amavuta ashobora gukoreshwa mu gihe kinini cyane. Intsinzi yongera kuboneka kuri M23 nyuma y'uko benshi bari bazi neza ko bagiye kwirenzaho itaka, nyamara byarangiye ibyari kuba kuri M23 bibaye kuri izi ngabo z'abarundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Ubu tuvugana ntago tukiri kureba cyane mu mujyi wa Uvira kuko bisa nkaho uburyo bwa strategie bw'imirwanire bwa M23 bushobora kuyifata mu minota itarenze 50 cyangwa isaha ngendeye kuko M23 yahagose, ariko kandi n'izi ngabo ziriyo zitoroshye. Ahubwo ndakujyana mu bice biri kuberamo imirwano itegura gufata Uvira cyangwa se gutanga umwitangizwa nk'uko mbikubwira. Ibi bifaru biremereye igisirikare cya M23 cyambuye izi ngabo za leta ya Kongo, amakuru avuga neza ko atari bigusa iki gisirikare cyahatakarije ahubwo cyanahatwikiye intwaro nyuma y'uko cyari kibonye kuzisubiranayo bisa naho bitari bukunde. Bafata umwanzuro w'umutindi, umwanzuro benshi bavuze neza ko ari uwo kwikoraho, batangira gutwika intwaro zimwe muri zo kugira ngo M23 itaza kuzigarurira. Gusa none abasobanukiwe ibijyanye na gisirikare bakubwira neza ko ubu ari uburyo M23 yari kuza gufata izi ntwari igatangira kuzibarashisha. Banemeza neza ko izi ngabo zakoze ikintu kiri strategique mu rugamba kuko izi ntwaro batari bashoboye kuzisubiranayo, bagomba gufata umwanzuro wo kuza kuba bazikiza M23 itaratangira kuzibarashisha mu bitugu birukanka amasigamana. Ubu tuvugana amakuru aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba aremeza neza ko indege y'igisirikare cya leta ya Kongo, ndavuga nyine ubwo ni indege hagurukiye ku butaka bw'u Burundi kuko kubatandukanya kuri ubu bisa naho bisigaye bigorana. Indege ziri kurasa M23 mu birindiro bitandukanye, by'umwihariko dore ko zongeye no kurengera zikagira mu kibaya cya Ruzizi, ziri guhagurukira ubu tuvugana ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye ku butaka bw'u Burundi, zikaza neza zitangira gukubura kugira ngo zize koroherereza akazi abo ku butaka. Abo ku butaka ariko bo ntabwo bahuye n'urugendo rwiza kuko nyuma y'uko izi ndege zari zamaze kugenda maze n'amadrone yamaze gutanga raporo ko yamaze gukubura ndetse hasigaye inzira nyabagendwa, ndetse ko nubwo bahura n'akazi kataba gakomeye kuko abasirikare bamaze gushwiragira ndetse batatanye, nyamara ntabwo bari bazi ko igisirikare cya M23 cyari yakavari muri iyi miringoti bagiye baca nk'uko byagiye bigaragara mu mashusho. Ibice bitandukanye izi ngabo zagiye zirwaniramo hagiye hagaragara ibisa nk'amarigore cyangwa se imufurege izi ngabo zica kugira ngo zishyireho imitutu y'imbunda mu gihe umutwe ndetse n'igihimba biba bisa n'ibiri muri iyi mifurege, maze bakegura umutwe batiye gutangira gusheringa. Ibi nibyo byashutse izi ngabo rero z'abarundi ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo, batangira kugenda ndetse basa n'abisanzuye cyane, nyamara intare za Sarambwe zari ya kavari muri iyi rigore. Ibisa n'ambusha ariko nanone ntabwo arambushi kuko M23 ntabwo yongeye kubagota, ahubwo yabatunguje amasasu menshi cyane y'urufaya, basubira inyuma amasigamana. Hakurya kutumvikana kuratangira, bamwe bati abo mu kirere batubeshye batugambaniye, izi ndege zarashe bande ko tubona ahubwo wagira ngo nibwo babaye bashya. Abandi bati ibyo ntabwo twamenye uko byagenze, ahubwo twagerageje kurasa buri umwe wese kandi
kandi inzira twari twayiciye ariko ntabwo twamenye neza ko abo bari bari hafi aho ndetse bari benshi cyane ku buryo mwageragezaga kurwana ku buryo butoroshye. Inkuru irasobanura neza ko ariho havuye kutumvikana gukomeye cyane, bamwe bati mwatugambaniye, abandi bati ntabwo twabagambaniye, twakoze ibyo twagombaga gukora. Ibi nibyo byatumye birara ntibategura abakomando bashya cyangwa se bashobora kujya imbere mu birometero runaka ngo bategure urugamba. Bahita bumva neza ko drone yamaze guca inzira n'izi kajugujugu, bahita bishora ariko kugwa mu mutego ukomeye cyane. M23 kugeza ubu ibice ifite iri kubikontorora cyane, intwaro zabaye nyinshi, ikomeje kwambura igisirikare cya Kongo n'abarundi intwaro. Gusa amakuru avuga neza ko izi mbaraga ziri gukoreshwa na M23 nazo ziri gutuma itakaza abasirikare ariko batari benshi ugereranyije n'igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kuboroga ndetse kirira ayo kwarika nyuma yo gutakaza ingabo nyinshi cyane. Abarundi bo ntitwabara, nejo twababwiye neza ko hari amakamyo abiri yajyanye imirambo n'inkomere ajya i Bujumbura. Ibintu byababaje benshi cyane batuye kuri ubutaka bw'u Burundi kubona izi ngabo ndetse zisa naho ari izo kurwanira igihugu cy'u Burundi zikomeje gusa naho zishirira ku mirongo y'imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku nyungu za General Neva utegetse iki gihugu. Amakuru kandi ava i Burundi aravuga neza ko kutumvikana kongeye kumvikana muri leta majoro y'iki gisirikare cy'u Burundi nk'uko amakuru abitangaza. Hakagaragara kutumvikana nyuma y'uko Prime Niyongabo akomeje kubwira General Neva ko bari bakwiye gusuganya igisirikare bakagabanya ingabo kuri ubu butaka, mu gihe ingabo zisa naho ziri gushira nabo bakita mu kwitegura urugamba barimo kwitegura guhangana na Red Tabara nayo yateguye kubasaho umuriro ndetse itababariye. Nyamara biza kurangira ibi General Neva atabyumvishe bitewe n'agatubutsa kura hakurya kwa Kisekedi. Amategeko n'amabwiriza yatanze akomeza kugenda kurikizwa, nuko umugaba mukuru w'ingabo amagambo ye ndetse n'ibitekerezo bye bikomeza kugenda bishyirwa muri trash. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo basa n'abamaze gushyira inshingano mu gisoda cy'u Burundi, kuko bo basa naho batari ku mirongo y'imbere ku rugamba, bari gutegekera mu mahoteli akomeye cyane, bari kurya amanyama ndetse banywa n'amayoga nk'uko bikomeje kugenda bibabaza abasirikare bato bato bari ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibi kandi bisa n'ibyabereye mu mujyi wa Goma, kuko abasirikare bari ku mirongo y'imbere ku rugamba baje gushiduka, abakamanda babo batakibarizwa muri Goma, baragiye kera, abandi mu kubura communication ndetse no kubura icyerekezo. M23 itangira kubatwikaho umuriro karabutaka, bareba inyuma cyangwa se basaba oda y'icyo gukora bagasanga abandi bagiye kera. Ibi nabyo bisa naho ari byo bigiye kongera kuba kuri izi nkabo nk'uko bikomeje kugenda bigaragara mu bice bitandukanye biri kuberamo imirwano. Amakuru aratangaza neza ko abanyamurenge butuvugana bongeye kuryama bagasinzira muri iri joro ryatambutse, nyuma y'uko bari bamaze iminsi cyane barara bagabwaho ibitero ndetse n'amasasu menshi cyane araswa n'abazarendo. Ariko nyuma y'uko aho M23 yongeye gutanga umwitangizwa birometero byinshi cyane ndetse inaha ku ntwaro amadubu, nyuma y'uko M23 yari maze kuzambura izi ngabo za leta ya Kongo ari nyinshi cyane, byaje gutuma imurenge ndetse no mu bice bihakikije hongera guhinda amahoro. Abasoda b'u Burundi bongeye gutungurwa nyuma y'uko M23 bari bazi ko idashobora gufata uyu mwanzuro ukomeye cyane wo kuza kurasa ibyambukiranya umupaka. Ariko kandi ibi byari bimaze iminsi igera kuri 2 gusa. M23 bitanze mu itangazo rikomeye cyane yashyize hanze ivuga neza ko mu gihe abarundi bazaraswa batazavuga ngo ye baba. Ibi birabaye ndetse M23 irabikoze nk'uko amakuru agenda abivuga. Indege zaturukaga ku butaka bw'u Burundi ndetse ari nazo zazaga gusheringa mu bice M23 erereyemo, kuri ubu zaburijwemo ndetse bisa nkaho zitari kurenga umutaru nk'uko izi bivuga. Amakuru avuga neza ko Kisekedi yashobora kwifashisha ikibuga cy'indege cya Kisangani nubwo nacyo kiri mu manegeka. Amakuru aravuga neza ko indege ziva Bujumbura zo kuri ubu zitakitegwaho umusaruro. M23 ifite defense zikomeye cyane, benshi bari bazi ko ibice byegereye Kavimvira ndetse na Gatumba udashobora kuhasanga ubwirinzi cyangwa se uburyo bwari bwo bwose M23 yahageza bwakumira ibi
ibitwaro ndetse by'umwihariko binyuze mu kirere, ariko bisa nkaho isomo ritanzwe ndetse byamaze gushyirwaho akadomo. Ibi byatumye igisoda cy'u Burundi kigira ubwoba bwo kongera gusheringa, by'umwihariko gikoresheje iyi squad irasa kure mu birometero byinshi cyane ndetse hagurukiye kuri ubutaka mu rwego rwo gutinya ko igisirikare cya M23 gishobora kongera kurekura ibindi bibombe bigahitana abaturage. Nta baturage bishwe na M23 bo ku butaka bw'u Burundi, ahubwo biravugwa neza ko bimwe mu bikoresho ingabo z'u Burundi zakoreshaga byamaze gutwikwa ku buryo bugaragarira buri wese. Karenge, amakuru aragaragaza neza ko hageze drone zikomeye cyane. Poezero, ingabo za leta ya Kongo zongeye kumanika amaboko nyuma yo gucanwaho umuriro zigatubagurwa n'amasasu ya M23. Bango ndetse n'ibindi bice bitandukanye byegereye umujyi wa Uvira, udusantere twose inyeshyamba za M23 ndetse intare za Sarambwe zakabye cyane. Abawazarendo bo bamaze gukura akaguru mu nzira birukanse amasigamana nk'uko bigenda bitangazwa. FDLR, FNDB, FRDC, iyi mitwe yose yongeye kugaragaza zasange ko idashobora kuhagera ndetse ko yakomeje kugenda ikubitwa. Reka tubanze tukubwire ibya Minembwe. Minembwe yongeye kwibasirwa n'ibitero bikomeye cyane nyuma y'uko Twirwaneho yakomeje kugenda igerageza kwirwanaho izi ngabo z'abanyamurenge, nyamara biza kurangira igisirikare cya Kongo kizikubise nk'uko bigaragarira buri wese. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya Kongo bakomeje kugaragaza neza ko uru rugamba rwabagoye nk'uko amakuru abigaragaza, ndetse bakomeje kugenda basa n'abamanika mu maboko imbere y'igisirikare cya M23 gikomeje kugenda kibakubita kitababariye. Imirambo ni myinshi cyane mu bice bitandukanye nk'uko amavideo abaturage bakomeje kugenda abafata bakomeje kugenda badusobanura neza ko igisirikare cya Kongo kiri gutsindwa urugamba nk'uko amakuru abigaragaza. Indege ziva Kisangani kugeza ubu ziri kugenda zikandagira nyuma y'uko M23 nayo yakomeje kugenda isheringa kuri iki kibuga, ndetse mwarayibonye ku munsi w'ejo inkuru twabagejejeho isobanura uburyo M23 yakoresheje drone ikaza kurasa indege ya gisirikare yabarizwaga kuri ubutaka, by'umwihariko ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Ibintu birakomeye cyane. Nakubwiye neza ko Minembwe hatwitswe nanone ku burangare bukomeye cyane bw'ingabo za Twirwaneho, aho abazeno ndetse n'ingabo za Kongo zabaciye muri humye. Karenge ndetse n'ibindi bice bitandukanye nka Poezero, ubu tuvugana ingabo za Kongo ziri gutobagurwa n'amasasu ya M23. Imiborogo ni myinshi cyane ndetse ambulance ntabwo ziri kubasha kugera muri ibi bice bitewe nuko M23 isa yamaze kubashyira hagati na hagati, kabiri kubacucuma nk'utemagura ibyatsi nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Benshi cyane mu bari kurebera uru rugamba hafi baravuga neza ko Uvira isa yamaze gufatwa kuko izi ngabo zatsinzwe cyane, ndetse n'ibice zirimo zamaze gugotwa ntabwo zishobora gutanga ramforo cyangwa umusada wari wose mu bice zitezweho kuba azaza gutangamo umusada. Aha gusa kandi no muri Kivu y'Amajyaruguru imirwanire irakomeje mu bice nka bya Masisi ugana mu bice bitandukanye nka za Rubaya, imidugudu itandukanye umutekano wongeye kugaragara, ariko kandi ugana Nyabyondo ndetse n'ahitwa kuri radio na makaritsiye azwi cyane. FDLR yongeye guhangana ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya M23, bisa nkaho ari uguhorera Wiringoma nk'uko amakuru abigaragaza. Intare za Sarambwe zakomeje gushyiramo imbaraga ndetse zikomeza gusunika, biza kurangira ingabo za leta ya Kongo arizo zisubiye inyuma nk'uko amakuru abigaragaza, ziza kwisanga zatangiye guhungira mu mashyamba. Amakuru aravuga neza ko muri ibi bice hakomeje kumvikana ibiturika biremereye cyane kuva amanywa yose, ndetse agiye hagaragaramo n'ibiturika biremereye cyane, aho M23 iri gukoresha imbunda ziremereye cyane zirasa mu birometero bigera kuri 55 ndetse n'izo mu bwoko bwa 255. Izi ni mbi cyane ku bijyanye n'imirongo imbere ku rugamba. Abasirikare benshi cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo basa n'abananiwe uru rugamba, kuko bavuga neza ko M23 ishobora kubiri gukoresha intwaro ziremereye cyane ndetse z'umurengera zitari zisanzwe kuri imirongo y'imbere ku rugamba. Ibintu byongeye gutera benshi cyane kwibaza uko iyi mirwano iri buze kurangira, mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugaragaza neza ko kiri gutsindwa mu bice by'umwihariko byerekeza muri za Rubaya. Kandi saha gusa ahitwa Warikare FDLR niho yirundiye ndetse
isa naho yari gukomeza kugenda yakorera utunama, ariko igisirikare cya M23 cyigabyeho ibitero cyongera kwishwiragiza utu tunama tuburizwamo ndetse n'imipangu yari gupangwa yo kuba yatera defense zitandukanye za M23 ifatikanyije n'ingabo za leta ya Kongo, birangira iburijwemo. Bisa nkaho General Sultani Makenga uyoboye iki gisirikare cya M23 yongeye gutanga amategeko mashya avuguriye ndetse arimo uburakari bukomeye cyane, nk'uko amakuru ari kubigaragaza ku mirongo y'imbere ku rugamba biri kwivugira, kuko ingabo z'abarundi nizo zabisobanura ndetse n'ingabo za Kongo kuko zahuye n'uruva gusenya. Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyaje gufata initiative ikomeye cyane yo kuzana bamwe mu basirikare bashobora kuza kwifashishwa muri operasiyo ngo zo kwirukana M23 ndetse na kampani z'abashinwa muri ibi bice, kugira ngo bize kurangira aribo batangiye gukorana n'igisirikare cyangwa se na leta ya Kinshasa mu bijyanye n'ubucukuzi bw'aya mabuye. Uribaza ngo bigenze bite ko Umufaransa ndetse nawe ngo yamaze kuhagira, ariko si we nshaka ko tuvugaho, ahubwo bivugwa neza ko Umunyamerika agerageje gushimaho agasanga amazi si yayandi. Bisa nkaho ibice bya Rubaya kubifata ndetse no kugira ngo baze kuba bagerageza kwigarurira ibi birombe biza gusaba imbaraga zidasanzwe, byakanga hakajyamo ibiganiro, maze M23 ikaza gukoreshwa nayo, maze ikaza kugira inyungu ikura muri ubu butaka yamaze kwigarurira. Ubu tuvugana Abanyamerika bashimyeho basanga imiterere yo muri ibi bice isa naho igoye cyane, batekereza kuzana ikimeze nkaho ari drone ndetse n'indege z'intambara, basanga bya bibaye indi ntambara idasanzwe kandi nta mpamvu. Ubu tuvugana ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatekerezaga byahise bihinduka diregite, kuko bivugwa neza ko perezida w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yumvaga neza ko Rubaya ari ahantu hagendeka, ndetse bari bohereje bamwe mu bameze nk'abasupervisor cyangwa se abashinzwe gukontorora ngo barebe ibice, maze bazane na mapu isa naho ari yerekana uko hano hateye mu buryo bwa nyabwo. Nyamara benshi bavuga neza ko mapu yohererejwe abasirikare ndetse n'ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari mapu ishobora kuba itandukanye cyane n'ibiri kuri tere. Nkuko bimeze, Rubaya ni ibice birimo imisozi miremire, imikuku, bitewe n'amabuye y'agaciro yagiye hacukurwa mu bihe bitandukanye ndetse yifashishijwe uburyo busanzwe, navuga ari ubwa gakondo. Abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuza kubasanga muri ibi bice bisa naho ari ibintu bishobora kuza kugorana cyane. Bagerageje gushimaho ngo binjire, basanga ni umutamenwa, intare za Sarambwe ziryamiye amajanja. Kuri ubu hari kwibazwa niba hagiye gusinywa amasezerano hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na M23, maze Tshisekedi bakamushyira ku ruhande, nk'uko bamwe bari gukomeza kugenda bavuga neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyo ishobora kuza kwisanga iri gukorana na M23, maze Tshisekedi akisanga yagiye ku ruhande muri diru yavugaga ko yamaze gusinya. Kuri ubu ngubu igisirikare cya leta ya Kongo kuri ubu ngubu nicyo benshi bari gushinja kuba cyarananiwe gukontorora ibi bice, na mbere hose bikaba byaragize ingaruka zikomeye cyane kuri ubu bukungu bwa Rubaya, ndetse n'igihe imirwano yahaberaga ubucukuzi ntabwo bwagendaga neza. Gusa benshi bemeza neza ko M23 kuri ubu ikiri kuyifasha mu bikorwa bitandukanye, ari ubu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, aho ikorana na kampani z'abashinwa zinasanzwe zikorera kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu Donald J. Trump nawe yamaze kumera nk'ugiye muri dilema, kuko ari kwibaza niba ari buze kohereza ingabo nyinshi kugira ngo haze kubera intambara karabutaka, maze ibi birombe babisubirane. Bakamubwira ko yishuwa igoye, ko no kongera kubona abaturage baza gukora nk'abamanipa muri ibi bice binagoye, byaza kugorana bamwe baza no kubigwamo, ahubwo haza gufatwa umwanzuro ushobora kuza kubabaza Tshisekedi ku buryo bukomeye cyane, maze Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikisanga iri gukorana na M23 muri iyi diru y'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Ubu rero benshi baravuga neza ko Tshisekedi we ibyo biri kugenda bishyirwa ku ruhande, nyuma y'uko yumvaga neza ko diru yarangiye ndetse amasezerano yamaze gushyirwaho umukono, nyamara biba bitararangira. Tshisekedi nawe yatangiye gushinja Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurya mihindukira, nk'uko nawe babimushinje mu bihe bitandukanye bitewe n'amasezerano yagiye yitabira y'amahoro, maze ibyo yasinyiye akimara kugera i Kinshasa akabyihakana, akabyigarama, ndetse akavuga neza ko adashobora kubyemera. Ubu nawe rero niko ari gufata Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kuba zisinyana nawe amasezerano y'ibijyanye na Rubaya, nyamara biza kurangira uyu mugabo utegetse igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika asanze bitoroshye uko yabibwiye
babibwiwe siko bimeze, mapu bahawe isa naho itandukanye n'iya nyayo. Ibintu birakomeye cyane, abari kuri tere nibo bari gusobanukirwa ukuri kw'ikarita za politiki ziri gucangirwa hano za Rubaya. Neza baravuga neza ko ibintu bisa naho byamaze kuba ibintu bikomeye cyane. Ibuye ry'agaciro rya Koruta ndetse n'andi abarizwa mwa biriya bice namwe mu akomeje kugenda agaragariza isi ko igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aricyo gisapurayinga amabuye y'agaciro menshi mu nganda zitandukanye, yaba ari inganda za Apple n'inganda zigiye zitandukanye, aho benshi bavuga neza ko mu gihe Kongo yabungwabungwa bishobora kuza korohereza abanyenganda ndetse n'abandi bacuruzi kuba bakora product zidahenze ndetse bisa naho bitandukanye n'ukuri, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikimara kubigiramo ikomeza kugenda iharanira inyungu zayo kandi z'umurengera. Turakomeza gukurikirana ibyizi nkuru za Rubaya, reka twisubirire mu mirongo y'imbere ku rugamba hakomeje kuvugwa ibiremereye cyane. Igisirikare cya Leta ya Kongo gikomeje kuba nkaho kiri kugoterwa mu bice bitandukanye. Nyuma ya Kivu y'Amajyepfo hakomeje kugenda humvikana ibitero shuba za Masisi, aho bivugwa neza ko igisirikare cya Leta ya Kongo kiri kugerageza gushimaho kikagaba udutero shuma ku birindiro bya 23 ariko bikaza kurangira bitabahiriye na gatoya. Ubu tuvugana bisa nkaho ibintu byatangiye kuba bibi cyane. 23 ingamba z'ubwirinzi yongeye kuzikaza ku buryo bukomeye cyane. Abaturage baratekanye kugeza ubu, ibyo bashimira icyamana n'ubu. 23 niyo ikomeje gukontorora bino bice bya Rubaya, ndetse hakomeje kongera kumvikana amwe mu masasu bivugwa neza ko ari ay'ingabo za Kongo ndetse n'indi mitwe iri kugerageza guprofita iyi darirema yo kuba hagiye gusinywa amasezerano mashya y'imikoreshereze y'ibi birombe maze bakaza kuhagaba ibitero. Gusa 23 ikomeje guhagarara mu birindiro byayo ikirukanira kure izi ngabo ziri gushaka guprofita zikaza kuhagaba ibitero. Naho ubundi ntabwo byoroshye na gatoya. Igisirikare cya Leta ya Kongo kiri gukomeza gukora ibishoboka byose ngo kibe cyabona umuterankunga maze nabo bamuhereza ibi birombe, nyamara kubimuhereza bikiri mu maboko ya 23 nabyo ni urundi rugamba. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zavugaga neza ko bagomba gushyiraho umutwe w'igisirikare ngo ushinzwe kurinda ibi birombe, ariko kandi bisa naho bitari kwihutaho. Emmanuel Macron yaje kongera guhamagara ku murongo wa telefone perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Uyu mugabo agahita yemera ofa yarahawe na perezida w'igihugu cy'Ubufaransa. Ofa iragira iti tugomba gukorana maze Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikava muri iyo diru, amabuye ya Rubaya tukayabyaza umusaruro ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Aha rero bisa nkaho Tshisekedi yahise yumva neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kuba itari active iri gukomeza kumutinza imurerega nk'uko yagiye ibikora, ahita yemera ofa y'uyu mugabo utetse igihugu cy'Ubufaransa. Ngira ngo murabizi ku butaka bwa Kongo ni hamwe mu habarizwa Abafaransa benshi cyane, yaba i Kinshasa, aho bishobora koroha mu gihe baba bafashe umwanzuro wo kuba bavuga ko iyi Rubaya bagiye koherezamo abasirikare b'Abafaransa. Igihari cyo kwibaza ni kimwe, ese 23 yo yakemera gukurwa muri iyi diru ndetse ikemera ko ibijyanye n'amabuye y'agaciro biza kubyazwa umusaruro mu bice ikontorora maze yo ntize kubigiramo inyungu? Biraza kugenda bite kugira ngo 23 ize gukorana n'aba Bafaransa? Ese Abashinwa bo ntibashobora kuza guhita bakora intambara ikomeye cyane nka bamwe mu bari barafashe isoko bikaza kurangira ibihugu bya rutura bindi nabyo bitangiye kuza kumenamo iyi sosi nshishi? Ibi nibyo rero ngira ngo ngusobanurire maze uze kumva ibigiye kubera Rubaya bishobora kuza gutuma ibihugu bikomakomeye biza kuhabyarira intambara ndetse ishobora no gutuma intambara yambuka imipaka. Twinjirane rero. Ubu tuvugana n'amakuru yemeza neza ko ibirombe bya Rubaya byakontororwaga na 23 ibihugu bikomakomeye byamaze kugenda bigerageza kwinjirira Tshisekedi kugira ngo bibe byagira ibyo bimwemerera maze ngo bijye muri izi diru zo gucukura amabuye y'agaciro. Ubusanzwe amabuye y'agaciro muri ibice acukurwa na kampani zikomeye cyane z'Abashinwa ndetse nizo zasinyanye amasezerano nk'uko byitangazwa n'abasanzwe bakora muri ibi birombe, ndetse na mbere niko byari bimeze mbere y'uko 23 higarurira. Gusa bamwe bemeza neza ko uyu mutungo uva muri aya mabuye 23 ariwo iri kugenda yifashisha ihemba intare za Sarambwe, yubaka ibikorwa remezo bitandukanye, imihanda ndetse n'amasantere de sante byagiye bigaragara
ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye byo gukomeza kubaka amahoro muri Kivu zombi. Ubu tuvugana rero abaturage batuye muri Kivu zombi baravuga neza kuri urugamba niba mu 23 ifite n'ikibazo cy'umubare mucyo w'abasirikare bazajoininga bakarurwana, kuko ibikorwa bikorwa n'aya mabuye yabo barabibona cyane. Abanyamerika ndetse n'abafaransa bamaze kwinjira muri iyi nkundura, bisa naho bitari buze kuborohera na gatoya. Umufaransa nawe yasaze yasizo yavuga neza ko iri buye ndetse rifite karite nziza cyane, by'umwihariko irya korota ribarizwa kuri ubutaka bataza kwemera neza ko riza kujyanwa na Leta Zunze za Amerika, inako igomeza kugenda iba advancingana mu bijyanye na tekinoloji n'ikoranabuhanga. Bisa nkaho rero abafaransa bamaze kwitambika Leta Zunze za Amerika mu gihe iri kugenda gake gake nayo ikomeje kugenda ihangana n'ibindi bibazo ifite. Bamwe baje kuvuga neza ko ari ikibazo cya Ebola cyatumye hadasinywa aya masezerano, nyamara abakurikiranira hafi bemeje neza ko Ubufaransa bwamaze kwitambika. Ni iki gitumye Tshisekedi akomeza kugenda aba ikirumira habiri? Benshi bavuga neza ko uyu mugabo ashobora kuba ahindagura imvugo, ari nabyo bikomeza kugenda bimugiraho ingaruka zikomeye cyane. Abafaransa bamaze kwinjira mu idiri ikomeye cyane, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo isa naho itarakomfurima, kuko bivugwa neza ko yari ikiri kugenda igira izindi zisa naho ari ingingo ishyiramo, ariko Ubufaransa bwaje kwemera ndetse buhita bwitambika. Ubu tuvugana bamwe baravuga neza ko Tshisekedi ashobora kuba aza gufatwa nk'uwashatse kuba yaca inyuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse akayisuzuguza Ubufaransa. Ibyo benshi bavuga neza ko bishobora kutamugwa amahoro na gatoya, mu gihe Ubufaransa aribwo bwaba butsindiye iyi diri ikomeye cyane. Nanone ikikomeje kwibazwa ni uko bari buze gukorana na 23. Ese haraza kubaho icyo kwirukana 23 muri ibice ko nayo yasaze yasizoye, yemeza neza ko mu by'ukuri abasirikare aba ari bo bose bashobora kuza batazava muri ibice bya Rubaya, ahubwo hazabaho gukorana nk'ibice bakontorora ndetse banarwaniriye, bikomeje kugenda bifasha abaturage bo kuri ubutaka bwa Kongo kuba bakomeza kwiyubaka. 23 yamaze guhita imukupira amazi n'umuriro. Izi ngabo ze rero ashobora kuzikura kuri ubutaka cyangwa Tshisekedi akareba ahandi amuhengeka, dore ko iyi Kongo ari nini, ariko biragoye ibice bya Warikare byari birimo ibuye ry'agaciro rivuza ubuha neza. Amakampani yacukuraga amabuye amwe akoherezwa ku butaka bw'u Burundi andakagicinshasa. Bivugwa neza ko General Eva yagiye agurisha amabuye menshi cyane mu Bubiligi. Ingabo ze rero zakubitiwe ku birombe neza zigira ngo ni inkuba izikubise. Amakuru agaragaza neza ko rero ibi bitero by'igisirikare cya 23 kuri ibi birombe bya Warikare aribyo byagiye bisa nkaho mu by'ukuri bizengereza, ndetse bisa nkaho byabaye nkaho ari imbarutso y'uko hashobora kuza kugaragara igisa nkaho 23 ituma ingabo z'abarundi ziri mu bice byose ziza kuhava, bitewe n'uko haturukaga ibibafasha ndetse nka motivasiyo ituma General Neva, perezida w'igihugu cya Repubulika y'u Burundi, uyu kandi akaba akomeza kugenda agaragaza imbaraga, ariko benshi bakavuga neza ko abasirikare be ari buze kubakura muri iyi mirwano uko byamera kose, ndetse aza kubakuramo kandi akabakuramo nta n'umwe usigaye. Ntabwo bazakomeza kurwana nta motivasiyo. Aya mabuye y'agaciro benshi bavuga neza ko ariyo yakomezaga kugenda abamotiva. Ibi birombo butuvugana rero intare za Sarambwe zigiye kongera gukirigita ku ifaranga. Bivugwa neza ko zizaguramwe ibikoresho nk'uko benshi bakomeze kugenda basesengura iyi politiki, ndetse ko 23 yabibonye indi source of income cyangwa se ahandi yaturuka amafaranga ku buryo bukomeye cyane. Ibi rero Tshisekedi iyo ari kubyumva we aba yumva umutwe wenda kumuvaho. Ni ibitero bikomeye cyane nyine. 23 nayo yongeye gutungura na yomoka Warikare neza ihita yigarurira ibi birombe. Abari muri ibi birombe ntabwo bigeze bahutazwa na 23 kuko aba ni abakozi basanzwe, kandi bivugwa neza ko uretse babiri bakomeretse muri iyi mirwano nta wahapfiriye, ndetse bivugwa neza ko 23 yahise bitaho ndetse abakomeza gukora, ariko bisa nk'aho amasezerano yahindutse nk'uko bitangazwa. Byagenze bite kugira ngo ingabo z'abarundi zize kuba zikurwa kuri uyu mugati? Ndetse ibi ngibi ni ibintu benshi bakomeza kugenda basesengura. 23 kandi ndakubwira neza ko nayo nubwo yamaze kwigarurira ubu butunzi, ariko nayo ikomeje kugenda icanwaho umuriro nubwo igerageza kwihagararaho. Igisirikare cya Leta ya Kongo FARDC n'ingabo za Angola bongeye kugaba igitero Bijombo, niho baturutse, aho bisa nkaho 23 bari bayihigiye ndetse bavuga neza ko bagomba kuyitsintura. Nyamara ntabwo byabahiriye mu by'ukuri. Intare za Sarambwe zisa nkaho zamaze kubaza deployinga b'abasirikare basoza amashomo mu bice bya Rumangabo ndetse hariya ahakorerwa
ahakorerwa imyitozo ya gisirikare nk'uko byagiye bigaragara. Umugaba mukuru w'ingabo General Sultan Makenga aha ubushobozi ndetse bakora pass-out nyine abasirikare ndetse bahabwa amapeti bakayahabwa ndetse bamwe bakaba barashyizwe mu nshingano. Niyo mpamvu bigaragara ko 23 nta cyuho igifite cy'abasirikare nk'uko byagiye bigaragara mu minsi yagiye itambuka. Ubu rero bivugwa neza ko amatsinda y'abasirikare ba 23 yongereye ku mirongo y'imbere mu bice byose ari kugenda akora itandukaniro n'amaraso mashya ku rugamba ibiri kugora izi ngabo z'u Burundi ku buryo bukomeye cyane ndetse zigakomeza kugenda azikorera amaboko. Inkuru zirasobanura neza ko FARDC mu by'ukuri n'ingabo z'abarundi bari gutungurwa n'umuvuduko udasanzwe mu gihe bo bamaze amezi arenga 13 muri intambara iri kubera muri iki gice cya Kivu y'Amajyepfo, nyamara bakaba kubahinduranya ari gake cyane ndetse no kuruhuka ibikomeza kugenda bibagora mu gihe 23 yo yazanye amaraso mashya muri iyi ntambara ari nabwo ikomeje kugenda ikubita itababarira ikukumba ndetse 23 isa naho iri gushyiraho ibihano bikomeye cyane kuba yafatiwe ku rugamba kuko bitandukanye na mbere yabafataga ikaza kubitangaza igasohora itangazo ndetse bamwe ikabarekura abandi bigasa nkaho ibasabiye inzira ngo batahe basubire iwabo. Ubu rero bivugwa neza ko nta mbabazi zigihari, iki gihe cyarangiye ndetse ari nacyo cyagiye gituma aba bacancuro bagenda bagaruka 23 nta mpuhwe nta mbabazi igifitiye abasirikare bagenda bafatirwa ku rugamba nk'uko bigenda bigaragara. Ibihano byariyongereye ndetse ibihano byarashaririye cyane ku ruhande rw'igisirikare cya FCM 23 ibiri gutuma rero izi ngabo n'igisirikare cya leta ya Kongo nazo zimaking attention ku buryo uwafashwe ku rugamba ahura n'ibibazo bikomeye cyane bitandukanye na mbere. Wazalendo, izi ngabo za Wazalendo rero ndakubwira nazo zikomeje kuba zakora ibitendo bikomeye cyane. Wazalendo n'abarundi barasubiranamo umunsi ku munsi, uribaza ngo barapfa iki? Aba Wazalendo bavuga neza ko ngo leta y'u Burundi cyangwa se izi ngabo z'u Burundi zashyizwe ku ibere na Tshisekedi perezida w'igihugu cyabo, maze ngo nizo zihabwa agaciro, nizo zihabwa bote n'ibindi bikoresho bifashisha, maze Wazalendo zo zikaza gufatwa nk'inzererezi. Ibi rero biravugwa neza ko Wazalendo ngo nazo ziri gusaba ngo uniforme nshya nk'uko bigenda bigaragara ndetse bakagenda basubiranamo n'aba barundi bavuga neza ko aribo babimisha umugati. Nyamara igisekeje ndetse kinatangaje, abarundi nabo birirwa barira bavuga neza ko ibihabwa perezida wabo nta kintu abahaho, nyamara bohereza muri imirwano bisa nkaho ari ukubasheta cyangwa se kubagurana ibyo ahabwa. Ibi rero bikaza kuba gatera nzamba ka nyina wa nzamba, buri wese abarira ku ruhande rwe nk'uko bigaragara. Niyo mpamvu nyine bakomeza kugenda basubiranamo neza nk'uko nyine n'ubundi ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo. Ni ibintu bisa naho byatewe ubwoba benshi cyane bakomeje kwibaza uko ibi byakozwe kugeza ubwo igisirikare cya 23 cyongera kwisanga cyamaze guhangamura ku buryo bukomeye cyane. Leta ya Kinshasa mu busanzwe ibe yamaze kwigira akaraha kagiye nk'uko bamwe bagenda bakoresha izi mvugo. Ubu tuvugana hakomeje kugenda humvikana ibisa naho ari umwuka mubi mu gisirikare cya leta ya Kongo Kinshasa nyuma y'uko 23 bamwe bemeje neza ko ifite abaterankunga ndetse bari mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse bakuru bakorera headquarter i Kinshasa. Ibyaje kugira ingaruka zikomeye cyane ku gitero ndetse cyahise kinakorwa, igitero cyagabwe ku kibuga cy'indege cya gisirikare, aho intwaro ziza kugenda zicagurirwa izoherezwa mu bice bitandukanye biri kuberamo imirwano. Kwibutsa neza ko intwaro nyinshi zaturukaga kuri iki kibuga cy'indege cya hariya cya gisirikare Kinshasa zerekeza ku butaka bw'u Burundi kugira ngo zize kuva ku Burundi, yaba indege zihahagurukira ndetse n'ibindi bitwaro by'intambara, maze zambuka ku butaka bwa Uvira byoroshye cyane, kuko bimwe mu bice byagiye byorezamo izi ntwaro ku butaka bwa leta ya Kongo by'umwihariko nka za Kisangani 23 yagiye ikunda kuhagaba bimwe mu bitero bikomeye cyane ndetse byagiye binahashegesha. Kugeza kuri ubu rero amakuru aremeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kirimo kirarira mu marira nyuma yo kuraswaho ndetse n'abataramenyekana, ariko benshi bahita bavuga ko ari 23 yabikoze. Amaroketi agira kuri 3 yaje akurikiranye mu masegonda 3 akurikirana. Benshi bakavuga neza ko umuntu warashe hano yari afite amakuru kuko bitewe n'igice yarashemo cyarimo zimwe mu ndege bivuga neza ko ari indege z'urugamba zazanywe na Tshisekedi, ariko zari zitaratangira gukoreshwa igihe icyo ari cyo cyose zashoboraga kwinjira urugamba. Izi ndege zarasweho ndetse bamwe bemeza neza ko nyuma yo kuraswa kw'izi ndege bishobora kuba byahise bitera ikibazo gikomeye cyane cy'uko mu bubiko bw'intwaro za leta ya Kongo ibijyanye no kuba bakora
gukoresha ikirere byamaze kunegekazwa, kandi benshi bemeza neza ko ibijyanye n'ikirere ariho izi ngabo nibura zageragezaga kwinyara mu isunzu zikabasha guhangana n'ibitero bikomeye cyane ndetse n'iyi ntambara bahanganyemo n'uyu mutwe wa M23. ubu tuvuga n'iperereza rirakomeje mu bari Kinshasa. Ninde watanze amakuru, ninde wafashije abarashe hano kuba baharasa? Benshi banemeza neza ko ashobora kuba ari abasirikare ba leta ya Kongo basubiranyemo, ndetse nyuma y'uko bivuzwe neza ko batari kuvuga rumwe muri iki gisirikare cya Kongo, bakomeje kugenda barebana y'ingwe, by'umwihariko aba Republican Guard, abashinzwe kurinda umukuru w'igihugu n'umuryango we, ndetse na zimwe mu ngabo zifatwa nk'aho ari zifashwe nk'izirinze umujyi wa Kinshasa wose. Ibi rero benshi bakavuga neza ko hashobora kuba habayemo guhimana kugira ngo aba barinde umukuru w'igihugu baze kunanizwa ku buryo bukomeye cyane ndetse bapanike, ibisa nko kubongerera akazi, ariko bikaba byangije intwaro zikomeye cyane za leta ya Kinshasa.